Pokazat ću ti kako da na besplatnom Canva nalogu napraviš naslovnu sliku za svoj blog post. To je ova slika koja ide na vrhu blog posta. Kada se uloguješ u svoj Canva nalog, najbolja opcija za tu naslovnu sliku je ova opcija Facebook Ad, odnosno Facebook oglas, i dimenzija te slike je 1200 x 628 piksela. Ta dimenzija je odlična i za naslovnu sliku za blog post, ali isto tako je dobra i za postavljanje na Facebook i na Twitter, kao i na plaćenom Facebook oglašavanju. Zato je ta dimenzija najkorisnija. Ako ne vidiš ovdje tu opciju Facebook Ad, klikni ovdje u polje za pretragu i ukucaj Facebook Ad i dobit ćeš tu opciju. I još jedan način u Canvi da se napravi šablon za sliku jeste ovo Custom Size. Kada se klikne tu, onda može da se unese dimenzija koju želimo. Tako da i ovdje možemo da unesemo dimenziju i da napravimo šablon za sliku. Kliknut ćemo sad ovdje na ovu opciju Facebook Ad. I sada nam se otvorio taj šablon u okviru koga pravimo naslovnu sliku za blog post. Ovdje gore možemo da kliknemo i da damo interni naslov za taj šablon. I kliknemo na Enter. U ovom slučaju hoćemo da napravimo naslovnu sliku za jedan blog post čija tema je Zoom platforma. Prva bitna stvar kada koristimo slike sa Google-a jeste da one moraju da imaju prava korišćenja. Kada ovdje na Google slike ukucamo Zoom, dobijamo ove razne slike za Zoom platformu. Međutim, tu je bitno da se klikne ovdje na Tools, pa zatim ovdje na ovaj trouglić korisnička prava i da se štiklira ova opcija Creative Commons License. I tek sada ovdje dobijamo slike koje možemo da koristimo na našem blog postu. Jer ako kliknemo ovdje na All, ove slike ne smemo da koristimo na našem blog postu zato što su one zaštićene autorskim pravima onih autora koji su pravili te slike. Dakle, ovdje Tools, pa ovdje Usage Rights i ovdje druga opcija Creative Commons License. I tek sada ovdje možemo da izaberemo sliku koja je dozvoljena da se postavi na naš blog post. I evo ovdje recimo imamo ovu sliku, kliknemo na nju, ovdje vidimo dimenzije slike, vidimo sa kog je sajta, kliknemo desnim tasterom pa levim Save Image As i sačuvamo tu sliku u našem kompjuteru. I sada u ovo prazno polje treba da unesemo ovu sliku koju smo skinuli sa Google-a. Idemo ovdje na Uploads, zatim ovdje na Upload Files, selektujemo tu sliku, kliknemo na Open i sačekamo da se ta slika učita. Zatim kliknemo na nju i ona se pojavljuje ovdje na ovom polju za uređivanje. Sada treba da raširimo sliku tako što kliknemo i držimo levi taster miša i pomeramo sliku u gornji levi ugao. I sada kada prevučemo ovdje vidimo da se pojavio jedan crveni okvir i sav sadržaj koji stavljamo na sliku treba da bude u okviru tog crvenog okvira, tako da na slici postoji ova margina okolo, jer tako izgleda profesionalno urađena slika. Dakle, nikako ne valja da se slika pomeri ovdje skroz do kraja, to nije profesionalno. Dakle, sliku pomeramo da bude u okviru ovog crvenog okvira. Sada kliknemo ovdje na donji desni ugao, držimo levi taster miša i razvlačimo sliku da dođe do tog crvenog okvira. Dakle, da bude cijela slika u ovom crvenom okviru. Sada kliknemo ovdje na poziciju i stavimo sliku u centar. Pošto ova slika ima dosta beline gore i dole, možemo da je kropujemo tako što stavimo kursor miša ovdje, kliknemo i držimo levi taster miša i sada kropujemo sliku odozgo i to isto uradimo odozdo. Možemo i ovdje malo sa strane i sada opet kliknemo na sliku, držimo levi taster miša, prevučemo u gornji levi ugao ovog crvenog pravogonika i opet kliknemo i držimo donji desni ugao i razvučemo sliku do ovog crvenog okvira. Kliknemo na pozicija i kliknemo na middle, tako da slika bude u sredini. I kliknemo sa strane i još jednom sa strane. I evo tako će da izgleda ta slika u ovim dimenzijama 1200 x 628. Sljedeća opcija koju možemo da dodamo na ovu naslovnu sliku za blog post jeste maska preko slike koja ima boju koja je boja našeg brenda. I na taj način će sve naslovne slike na našim blog postovima da izgledaju slično, odnosno imat će tu našu brendiranu boju. To možemo da uradimo tako što idemo ovdje na elementi i na opciju Lines and Shapes i sada kliknemo na ovu prvu opciju, pojavit će se ovaj kvadrat, kliknemo na njega, držimo levi taster miša, prevučemo ga skroz gore levo, zatim kliknemo i držimo ovdje i prevučemo na dole, zatim kliknemo, držimo ovdje i prevučemo skroz na desno da pokrijemo cijelu sliku i sada idemo gore na transparenciju,
ili providnost, prevučemo ovo recimo na 30%. Kliknemo sa strane i još jednom sa strane. Sada kliknemo ovde na taj element, kliknemo ovde na boju i kliknemo ovde na plus. Sada kliknemo 2 puta ovde i ukucamo šifru te boje našeg brenda i kliknemo sa strane. I sada kada pravimo sliku za drugi blog post, kliknemo ovde na add page, idemo na uploads i sada smo recimo izabrali ovu sliku, kliknemo ovde da se pojavi, kliknemo, držimo levi taster miša i sada pošto je ovo neka opšta slika, nema tekst na njoj, onda ne moramo da je stavljamo u ovaj crveni okvir, nego je stavljamo preko celog ovog šablona tako što je prevučemo skroz u gornji levi ugao, zatim kliknemo ovde u donji desni ugao levim tasterom miša, držimo i razvučemo sliku do dole. I sada pošto ovde postoji praznina, kliknemo ovde sa desne strane, držimo levi taster miša i razvučemo sliku skroz u desno i ona se zoomira. Ako želimo da pomerimo sliku gore dole i levo desno, prvo ovde možemo da zatvorimo ovaj panel, zatim ovde možemo dole da kliknemo i da malo odzoomiramo i sada kliknemo 2 puta na tu sliku i ovde vidimo kako ona izgleda. I tu možemo sad recimo da povećavamo sliku, da je smanjujemo, ako je povećamo možemo da kliknemo, da držimo i da je pomeramo levo desno i da namestimo tačno tamo gde želimo. I kada smo završili, kliknemo ovde na dan i kliknemo sa strane i tako smo namestili sliku. I sada opet dodajemo onu masku sa bojom našeg brenda. Kliknemo levo na Elements, zatim na ovaj oblik, ovo možemo sad da zatvorimo, kliknemo ovde i držimo levi taster miša, prevučemo gornji levi ugao, zatim kliknemo ovde, razvučemo do dole i kliknemo ovde, držimo i razvučemo sa strane, kliknemo gore na transparenciju i prebacimo na 30% i kliknemo sa strane. I na ovaj način će sve naslovne slike na našem blogu, odnosno na našim blog postovima, da imaju tu istu masku sa našom brendiranom bojom. Naravno, ovo nije obavezna opcija. I sada kada smo napravili naslovnu sliku za naš blog post, ovde na besplatnom Canva nalogu treba da preuzmemo tu sliku tako što kliknemo ovde na ovu opciju Share, zatim na ovu opciju Download, zatim na ovu opciju All Pages. Sada raštikliramo ovo All Pages i izaberemo ovu konkretnu sliku, to je ova page 1, kliknemo tu da štikliramo, kliknemo na dan i kliknemo na download i sačekamo da se slika preuzme u naš kompjuter. Zatvorimo ovo na X i kada otvorimo ovde Explorer, dobili smo tu sliku u ovim dimenzijama 1200 x 628 piksela. I sledeći korak pre nego što postavimo ovu sliku na sajt jeste da je kompresujemo. Najbolji besplatan alat za kompresovanje slika je ovaj kompresor.io. Scrollamo dole, kliknemo ovde na Select Files, obeležimo tu sliku, kliknemo na Open i sačekamo da ovaj sajt kompresuje sliku i kao što vidimo od originalnog fajla 127 KB dobili smo kompresovan fajl od 33 KB i kliknemo ovde na download da preuzmemo tu sliku. Ovde prilikom preuzimanja slike sa Canve, ako imamo dosta teksta na slici, kada idemo ovde na share i na download, po defaultu je uključena opcija PNG, dakle da slika bude PNG formata i taj PNG format treba da koristimo kada imamo tekst na slici. Međutim, ako imamo ovako samo sliku bez teksta, onda je bolja opcija da preuzmemo sliku u JPG formatu, jer takva slika u JPG formatu zauzima manji prostor. Onda idemo ovde na Share, Download i sada ovde u padajućem meniju izaberemo opciju JPG i opet idemo ovde na All Pages, raštikliramo i sada izaberemo ovu sliku page 2, tikliramo, kliknemo na dan i na download. I evo skinuli smo tu sliku i sada kada stavimo kursor miša na ovu prvu sliku koju smo skinuli u PNG formatu, vidimo da ona ima dimenziju 126 KB, a ova slika koju smo skinuli sada u JPG formatu ima veličinu samo 50 KB. Zato ovakve slike treba uvek skidati u JPG formatu kada nemamo tekst preko slike. I sada bez obzira što je ova slika samo 50 KB i nju treba da kompresujemo. Dakle, svaku sliku pre nego što postavimo na sajt treba da kompresujemo. Kliknemo ovde na Clear List, dakle na ovom sajtu Compressor.io, Select Files, sada izaberemo tu drugu sliku, kliknemo na Open i evo sada ona je od 51 KB smanjena na 28 KB. Kliknemo na download, zatvorimo ovo na X, kada otvorimo Explorer, sada smo dobili taj isti naziv slike sa ovom oznakom 1 i sada obrišemo tu originalnu sliku koja ima recimo ovde 126 KB, kliknemo i delete da ostavimo ovu sliku koju smo kompresovali koja ima samo 32 KB. Isto to radimo i sa ovom drugom slikom, dakle kliknemo ovde, obrišemo original i ostavimo ovu kompresovanu sliku koja ovde ima samo 28 KB.
I sledeći korak je da naravno damo naziv toj slici, kliknemo ovde, pa još jednom da dobijemo ovu opciju da promenimo naziv i tu ukucamo naziv slike. Naziv slike koja se postavlja na sajt treba da ima sva mala slova i da između reči ima srednju crtu. Kada su u pitanju ove naslovne slike za blog postove, onda je najbolje da ta slika ima isti naziv kao što je naziv tog blog posta na koji postavljamo tu naslovnu sliku. Recimo ako nam se blog post zove Zoom platforma, onda ćemo da ukucamo ovako Zoom, srednja crta, platforma, dakle sve spojeno i sve malim slovima, kliknemo na Enter. I sada ćemo takvu kompresovnu sliku sa ovim odgovarajućim naslovom da uploadujemo na naš sajt i da je postavimo kao naslovnu sliku za naš blog post. I tako radimo sa svakom slikom pre nego što je postavimo na sajt. Ovu dimenziju Facebook Ad 1200x628 piksela možemo da koristimo ne samo za ove naslovne slike, za naše blog postove, već i za bilo koje druge slike koje postavljamo na našem sajtu i u našim blog postovima. Dakle, ovde možemo da klikamo na plus, da dobijemo novi šablon istih dimenzija 1200x628 i sada u taj šablon možemo da ubacimo na primjer neki naš screenshot i da onda tu sliku postavimo u okviru nekog blog posta. Dakle, idemo ovde na Uploads, Upload Files, uploadujemo sliku koju želimo, odnosno screenshot koji smo napravili, kliknemo na njega da se pojavi ovde i onda uredimo tu sliku tako što je ovde suzimo, pomerimo je u gornji levi ugao i razvučujemo skroz i razvučujemo je ovako i sada tu sliku sa screenshotom postavljamo u okviru nekog našeg blog posta. Dakle, i ta slika sada ima isto ovu dimenziju 1200x628 piksela. I naravno ponavljamo isti postupak tako što prvo kompresujemo sliku, damo je pravi naziv i onda je tek postavljamo, odnosno uploadujemo na sajt. Ako imamo neku sliku drugih dimenzija, onda i nju razlačimo u okviru ovog šablona od 1200x628 piksela, postavimo u centar i opet preuzimamo ovakvu sliku u ovom šablonu i takvu sliku postavljamo na naš blog post, tako da nam sve slike imaju ovu dimenziju 1200x628 piksela. I na taj način pravimo naslovnu sliku za naš blog post u okviru besplatnog Canva naloga.